Vivian Najuka Omwegyesa hitendekero lya Kabale University kandi omwebembezi w'ekitongole kya Vitiligo Association of Uganda nagira ngu endwara egi ekamukwata kiri omwegi kandi obwa hati yamara nayo emyaka 19. Ogu nagira ngu oburwaire obu bukamuteganisa munonga kandi akaba yateekateekire n'okweyita bwanyuma y'okwetamwa. Naye neebaza Mukama nti Bayibuli egamba nti beyamanyi edda yabakola ki yabayita. Eddoboozi eryaŋŋamba nti lokoka ne likola ki ne lisinza ki amaanyi ne sewabutwa banga ekyali kigenda okuneeweesa obutwa nga mpulira neetamiddwa abayaaye mu Kampala abantu nga babeera banvuma banjogerako oluyita ku bantu ne bakugeya abaana abato ne bakudduka. Na bwanyuma y'emyaka 2 Najuka katandika kucondooza ebikwasira aha ndwara egi kandi bwanyuma y'okucondooza obwa hata naatuura nayo etiine enshonga z'amaani ezirikumuganzya. Mutwagale, tuli bantu balungi, tulina olukundo, tulina amagezi, tulina buli kimu kyonna kyonna ky'oyagala otujjamu osobola okutukola ki okukitujjamu. Kati omuntu nga nze Mukama yampa ekirabo kyaki ky'okuba nkumanya eddagala lino erya habo. In fact Mukama we yannyambira okukola ki ofuna n'eddagala eryannyamba okuba nga stopping spread. Kubanga eyo gundi ekikolo ky'ekimera ekya oba mu Western bakiyita muteetere mu Buganda bakiyita kisubi. Kiyambako okubanga Vitiligo teyeeyongerayo ku speed y'amaanyi. Kyala wange kamubona omwaka gw'2018 kushanga omuntu washikaho ekintu amagara watandika kweshereka ninga kwetiina but we instead nakozesa ekizibe kyamubiireho kugira ngu kimuheereze chances ezindi ninga sho mu rujungu ekitwakweta opportunities abo uko twabugine nkashanga ari kusabinga Ruhanga nanye nandikwenda omuntu ari kuheereza Ruhanga nuko kubasa kukundana. Oyihaireyo byashikireho Najuka nagira ngu bakiine ekizibu eky'abantu kubashoborra. Najuka nashaba gavumenti okugira okuyahwera abantu abaine obuzibu obu hamwe n'okwongera amaani aha kugirwanisa omu ihanga. Government tusaba one ebenga tulicognizing ng'abantu nga bwe recognizing abantu abalala balina ki endwadde endala ez'obulemu nga bw'olaba nti oba nti abalema abaana scoliosis aba HIV naffe benge tuteekako kwe tufunirayo ka budget kekola ki ketuwa tubenga tusobola okufuna okubanga tukola one further research n'okusobola tuyamba okufuna more better treatments okubeera awamu okufuna more income generation to support the economic development. Ekiro kya World Vitiligo Day ahabwo mwaka gw'2023 ekiri ahansi y'omutwe Vitiligo Looking into the Future na nekigendererwa ky'okushaba abantu boona okukwatanisa okurwanisa oburwaire obu omu bicweka byabo ahi barukuraga. Always celebrate what we call the World Vitiligo Day with the rest of the world. Though in Uganda is going to be our second time, we celebrated it last year, but World crossover, they started celebrating this World Vitiligo Day since 2011. Amakuru agagasha kwa Job namanya omuri Kabale.